Nova uzbuna u Moskvi. Evakuisana bolnica u kojoj su ljudi ranjeni u terorističkom napadu. Dojava o bombi stigla poštom. U Moskvi je zbog pretnje bombom evakuisano 700 ljudi iz bolnice u kojoj se leče i žrtve terorističkog napada u Krokus City Hallu, objavio je ruski portal Maš. Napominje se da je pismo o mogućoj eksploziji poslato poštom Nacionalnom medicinskom hirurškom centru Pirogov. U obaveštenju se navodi da je reč o improvizovanim eksplozivnim napravama od fosfora sa 40-minutnim tajmerom, koji je navodno smeštene u 4 ranca na nekoliko spratova medicinske ustanove. Ljudi su evakuisani iz zgrade, a na lice mesta stigle su službe hitne pomoći. U terorističkom napadu u petak na koncertnu dvoranu Krokus City Hall život je izgubilo više desetina ljudi. Nakon toga došlo je do eksplozija i izbio je požar. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak u vezi sa terorističkim napadom. Organi za sprovođenje zakona analizirat će pitanje kvaliteta bezbednosti tržnih centara nakon terorističkog napada na Krokus City Hall. Zvanični predstavnik Kremlja, Dmitrij Peskov, dao je odgovarajuću izjavu. Što se tiče bezbednosti, što je stvar naših policajaca, koji će sigurno analizirati situaciju, rekao je sekretar za štampu Vladimira Putina. Također je poznato da je danas, 25. marta, zakazan sastanak predsjednika sa čelnicima bezbednosnog i socijalnog bloka, kao i Moskve i Moskovske oblasti. Učesnici će razgovarati o merama preduzetim nakon terorističkog napada. Ranije je predsjednik Unije tržnih centara, Bulat Šakirov, rekao da bi naoružani stražari mogli da budu stacionirani na ulazima u moskovske tržne centre. Reč je o zaposlenima u ruskoj gardi, policiji, privatnom obezbeđenju, kao i privatnim bezbednosnim kompanijama sa dozvolama za upotrebu oružja. Francuska vlada uvela je najviši nivo terorističke pretnje nakon napada na koncertnu dvoranu Krokus City u Moskvi, za koju je odgovornost preuzela Islamska država. S obzirom na preuzimanje odgovornosti Islamske države za napad i pretnje koje se upućuju našoj zemlji, odlučili smo da podignemo Vigipirat na najviši nivo pripravnosti za hitne slučajeve, napisao je francuski premijer Gabriel Attal na društvenoj mreži X. Vigipirat ima ukupno 5 nivoa. Najviše omogućava nadležnim resorima da preduzimaju mere koje su štetne po javni život kako bi se sprečili mogući teroristički napadi. Nakon terorističkog napada u Krokus City Hallu, FSB je izvestio o pritvoru terorista. Kako je saopštila specijalna služba, automobil koji su se vozili zadržan je u Brijanskoj oblasti, a sami teroristi su nameravali da pređu rusko-ukrajinsku granicu. Odvedeni su u Moskvu na ispitivanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je na ukrajinskoj strani pripremljen prozor za teroriste koji su nakon napada pokušali da pobegnu i pređu granicu. Ukrajinska strana negira optužbe za bilo kakvu umešanost u terorističkom napadu. U trenutku terorističkog napada u zgradi Krokusa blokirano je nekoliko požarnih stepenica i izlaz na krov, tvrdi telegramski kanal Baza. Prema njegovim informacijama problemi su nastali sa vratima opremljenim antipanik kvakama. Navodno vrata protiv panike koja vode na krov nisu radila zbog okačenih brava za bicikle. Telegram kanal je citirao informacije očevidaca da automatizovani sistem za dojavu požara u Krokusu nije radio u potpunosti ili delimično. Ljudi koji su bili u Krokusu rekli su da nisu mogli da otvore vrata u podrumu zgrade, zbog čega su razbili vrata da bi izašli na ulicu. Krokus City Hall je saopštio da je tokom terorističkog napada iz zgrade evakuisano 5000 ljudi, a Ministarstvo za vanredne situacije spasilo je oko 100. Ne zna se tačno koliko je ljudi bilo u Krokusu na dan terorističkog napada. Gledalište ima kapacitet od 6200 mesta,
uključujući plesni podijum. Kapacitet je 7233 osobe. Sve karte za koncert grupe Piknik, koja je tog dana planirana da nastupi u Krokusu, prodate su, saopštili su predstavnici grupe. Dvojica optuženih za teroristički napad posetili su Krokus City Hall nekoliko puta pre napada, tvrdi Telegram kanal Shot, blizak tabloidu Life. Prema njegovim rečima, njih dvojica su posetili mesto koncerta najmanje 5 puta 2 nedelje pre terorističkog napada. Trojica od 4 optuženih u slučaju terorističkog napada provela su najmanje nekoliko meseci u Rusiji, utvrdila je agencija. Prema njegovim saznanjima, Shamsidin, Muhamed Sobir i Dalerjon stigli su u Rusiju pre nekoliko meseci. Nije poznato kada je stigao 4. optuženi Said Krami. List Izvestija, pozivajući se na izvore, izjavio je da su dvojica optuženih dobili uputstva kada su putovali u Tursku, a ostali su regrutovani u Rusiji. Prema izvoru Izvestije, počinioci terorističkog napada na Krokusu sastali su se 3 do 4 nedelje pre terorističkog napada. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata. Istražitelji su to tražili kako ne bi odavali državne ili druge tajne, kao i bezbednost učesnika u procesu, uključujući i rođake žrtava. Pre sastanka optuženi su optuženi za terorizam. Na fotografijama sa suda vidi se da su zatočenici bili teško premlaćivani, a tokom ispitivanja su bili podvrgnuti mučenju. Jednom od njih je odsečeno uvo. Jedan od navodnih terorista, Muhamed Sobir, koji je ranjen tokom pritvora, odveden je na sudsko ročište na nosilima. Novinari su na brifingu pitali sekretara za štampu ruskog predsjednika Dmitrija Peskova o mučenju osumnjičenih. Ostavljam ovo pitanje bez odgovora, rekao je Peskov. Saida Krami i Dalerjon u potpunosti su priznali krivicu, saopštila je ujedinjena press-služba Moskovskog suda. Medija Zona napominje da druga dvojica osumnjičenih očigledno nisu priznali krivicu uprkos tome što su bili mučeni. Nejasno je da li ima još osumnjičenih u slučaju. Dan nakon terorističkog napada objavljeno je da je šef FSB Aleksandar Bortnikov prijavio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu privođenje 11 osoba. Bortnikov je dodao da specijalna služba radi na identifikaciji saučesnika terorista. Ali na sudskom ročištu, osim 4 navodnih počinilaca, nije bilo drugih osumnjičenih. Medija Zona napominje da ruski zakonik u krivičnom postupku dozvoljava sudu 48 sati da uhapsi osumnjičene ili produži pritvor. Ovih 48 sati je već prošlo. Moskovski sudovi nisu primili materijale predmeta protiv novih optuženih u slučaju terorističkog napada, a nema informacija o puštanju pritvorenih u vezi sa događajima od 22. marta. Navodi se u publikaciji Medija Zona. Međutim, Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja sa demantijima u vezi sa radom policije na dan terorističkog napada. Zvanična predstavnica ministarstva Irina Volk izjavila je ujutro 25. marta da nisu tačne tvrdnje da je u vreme terorističkog napada na parkingu Krokusa bio parkiran minibus kinološke službe Ministarstva unutrašnjih poslova. Vozilo snimljeno na fotografiji i video snimku je vozilo hitne pomoći, rekla je Volk. Dan ranije portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova odbacila je navode da policija nije reagovala kako treba na vanrednu situaciju na Krokusu. Prema njenim rečima, policija je na lice mesta stigla 5 minuta kasnije. Također je prokomentarisan i video snimak na kom se navodno vidi kako voditelj policijskog psa sa službenim psom napušta lice mesta odmah nakon početka pucnjeve. Čovjek u maskirnoj uniformi sa psom, snimljen na snimku, nema nikakve veze sa organima unutrašnjih poslova, rekao je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.